Għax il-politika hija beeline li kambjament f'ħajjit in-nies. Il-valuri soċjalistiċi huma sbieħ jekk inti taf tapprezzhom, trażżanhom u timxi magħhom. Jiġifieri jien għalija, ngħid għalija. Meta tajt ideali soċjalisti, x'timma? Jekk jiena dispost immur l-Etjopja, l-Filippini, Kolombja biex inbiddel ħajjit in-nies. Meta on our doorstep homelessness qed jiżdied, soup kitchens qed jinfaqgħu. Il-faqar qed jiżdied. You know, il-breadline, I would venture, edha f'15% illum ġo. Kulħadd jaqlaħħu jikola. You know, it's getting worse and worse and worse. Irridu nkunu hemmhekk għal bottom feeders, nies li for whatever reason u hemm multitude ta' raġunijiet daw spiċċaw vittmi tas-soċjetà. Kemm sabiħa li aħna noħolqu policy illi no one is left behind. You know, mhix vera llum il-ġurnata. Hemm ħafna nies, John, who are left behind. Għedlek l-aħħar darba. Waslit li għal-widna li hemm ħafna nies li qed dawk il-bankijiet max-ċatt tal-gżira qegħdin okkupati minn homeless. U qomt fitla filgħodu fuck it ħammur. U mortek insu vera. Iva bniem ħaqqu jkun hekk. You know, qabel ma konniex hekk, qatt ma kellna nies ħajjithom kienet ibbażata fuq bank. You know, memx nis, the power is that behind, you know, di għan indirizzajjen. U jekk jiena, I need to stem the flow. Ġviri, irrit namel f'tali mod, illi dil-problema ma tibqax titkattar. Għax aħna nitkelmu l-lum il-ġurnata, kemm għandna 29, 30, 1st, 2nd March. 1st, 2nd March, sa' sena d-dihla, fejn nkunu. Dawk in-numbers, ħajirdupjaw. You know? U din hija ħaġa in ġenerali, hemm progressjoni. Xejn ma jibqa' hekk. Jew tipprogressa ruħek jew regress. I don't like the way it's going, man. U inti ma tara xejn li qed jindirizza dan il-problema. Tara xi ħaġa li tindirizza le. You know, it's the white elephant, it's the elephant in the room. Issa dik problema ta' vote counting jew nerdawh, jew nieħdu azzjoni u forsi mbagħad Di tal-homelessness naħseb ħassir ħafna jiena. M'għandix dubju. Għax inti għandek di situazzjoni fej għaw ħafna flats, għaw Malta taf inti, fej joqodu per eżempju 20 resident ġo flat fej suppost hemm 6. Issa, minħabba l-infurzar tal-liġi tas-sanità, għax issa ħanibdew ninfurzaw iktar il-liġi tas-sanità, dik ħatieqaf, ġil bil-lista nifhem, il-gvern qed jagħmel impenn biex dik tieqaf. Imma dawk il-flats affordable għal dawk in-nies għax bej 20. Mhux hekk u l-livell komunitarju titrazza. Ngħidlek ħaġa. Jonfqu kirja ta' flat wieħed. Issa jekk daw bejniethom ma jaffordjawx, x'ħajamlu? Għalhekk issa qed naraw pereżempju tal-Y plates li qed joħorġ vitri qiegħdu ma jagħmel bżonn iktar flus, ta' għax f'daqqa waħda il-kera inti tifhem. Ekonomikament hija waħda mill-iktar affarijiet li tonfoq flus fuqha. Jekk dik ħatolli li f'daqqa waħda ħajti. Ngħidlek ħaġa oħra, John, imma inti ma tistax tbiddel il-lasta halfway through the game. You know, hemm ħafna, pereżempju s-Serbi kien hemm żmien, kien hemm familja Serba. Kienu ilhom it-tfal tagħhom jiġifieri ġew daw integrati fis-soċjetà. Ħarġu liġi li jekk m'għandekx ċertu income, titerġa' tmur lura f'pajjiżek. It was all over the socials. Isibu għaddi x'imkien. How the fuck can you do that? Kien dak il-barbieru tal-ħamru. Tal-barbieru, mela, da, for whatever reason, mhux ħanidħol fiha, 13 years da jaħdem ma' sistema. Ħallas taxxa, ħallat National Insurance, studja, he ran the gauntlet u kollox bil-blessings, bil-petizzjoni tas-soċjetà, tas-sistema. F'daqqa waħda dan. U kellu vedbook u kollox dak. Kollox kellu. Mela, ara xironija, fl-istess ġimgħa. Dak il-barbir, success story, jinnużaħ kieku fil-billboards kullimkien. Mela dak kan nerġa' nibgħatuh lura f'pajjiżu li probabbilment ħajkun hemm retribuzzjoni fuq personali qas nisimgħu bieta. U mbagħad fl-istess qasam, verdet dik il-ġimgħa stess ta' wieħed kien qiegħed bed sitting jew home ma' wieħed ġo Santa Luċija qatlu u bela 34 sena ħabs. Mela fuq Emil ħażin immigrant li qatel. Tal-imputa. Kien ma nafx xi nord African Oil. Da fuq Emil ħażin spiċċa da imħara finanzjarja madarna. 34 years ġol ħabs. Success story da tal-ħamrun nitfaw lura. Li fejda seta kien
besides li aħna jista' jkun ambasċatur lej il-pożittività. Case study ju tal You know, case study, it's brilliant, a flagship. U dan itfaw lura. I need someone to stand up and tell me how the fuck this makes sense. Hija ġennata, ġennata. Ma kif naslu għal daw ir-riżultati ħżiena? Chaos. Għalfejn għandna chaos? Għanna chaos because it's management by crisis. You know, we need to stop and have a long-term plan. Long-term plan. Mux għadnajdek pala Singapore bista, għaxem ħafna pajizi. Imma jien nara Malta kaotika ħafna. You know, u jiena najdlek, ipotesi tijaj, illi l-effett detrimentali fuq saħħita mentalment kien titħares li ċifri, mental problems qed jiżdiedu bil-minuta. Il-chaos ta' sitwazzjoni dik il-ħaġa li ħriġt mid-dar u probabbilment ħadd tagħmel ġurnata mhux qed ngħidlek is-sofri, imma traffic, parking, mort ix-xogħol, mbagħad mort u timdinduna l-alla Madonna. Il-wallet void, żburzjajt il-credit card. Huma kollha fatturi li day in, day out, naħseb ħajpinġu tminġija kera fuq is-sitwazzjoni. I don't like it. Jajjuku. Mela, tlaqna?